پشتی دست پیکرنا شر سوری سال 2011 هجمارک مزن ج خلق روجاوای کردستان برای خدان اروپا کوچبری اروپا بون لاوروپا بگمان هر دم در فتن کار و يعني جيانك تببي جيل جورك وتخيال دكي بدست ناكهة برانيا خلق ما ين كخندوان مثلا چون جبو خواندنی چونه نکارن لگورا خواه لگورا شارزایی خواه لگورا دیپلوما خواه کار بدست خواه بینن جبر قالك سدمين بيروقراطيك هنا مثلا وقت تعديل الشهاده وقالك تشتين دبن استنك لبيشيا وان خندكارين ما جبو ويكيجي نكارن بدل خو كارش خورا ببينن جبو چاره سكرنا و پرسكريكه دي بر پرسن کومليا چاندا كردي لباجار وولفسبورغ لألمانيا خو گهاندنا رایدارین وی باجاری جبو آسان کرنا کاروبارین کوچبران لگل وان جوین چه کرن ده جوین ده آستنگی و پرسکریکن پنابران برایدارین آلمانان راحت گوت بیش کرن سروک کوملیا چاندا کردی لولفسبورغ احمد طیب دیمنین کجمر شاندن این وینه تایبت جبو روداوی هاتن شاندن ماجد سليمان بر پرسی را گاندنا کوملیا کردی لولفسبورغ میوانه منه جه وولفسبورغ جه آلمانیا که ماجد بخیراتی حزدکم دست بی که بزانبم هجمارا کردان لجم و چه قاسه لولفسبورغ سپاس بوتا دست بی که و کانالا رو داو ما مستا هجمارا که فرمیک و انبیجن هجمارا کرده ملوی باجاری چه قاسم تشتک فرمی نینه لی جارنا جه گوتن جمرتین جسازی دولتی دبیجند ما بین 3800 انسان حیا 5000 انسان دویده ده هیا لی تشتک فرمی النزان پرانی خلق کدرینه پرانیش کدرینه پرانیا خلق ما خلق روز آوای کردستانینه و خلق هریما کردستانینا خلق باکرنجی و خلق روج هلات هندکترین باشا پرسکریکن سرکا ین روندا کردی لجم و چنه مشکلی وان چنه پرسکریک ما يعني قال لك انت ورج دست زمان بقري زمانك نوى ملتك نوى مجتمعك نوى بندي كورسا زمان بسكني بلكي صالك يصالوني حتى تزانبه هنا كي زمان او جي ششمهاتهم دوفرا تيوري بكهوي سوكا كاردا جي حمو جارات دست تناكهوي تيوري مجارة خانية تشاو بيدا بكي آوها كهربها دمينه مسألة دي مسألة تعديل الشهادات جي قال لك خندواني ما افكسين كوج زانقوا زانينجها خرجي هاتين في داري زحمتيها قال لك يدبينين حتى شهادات إخوة تعديل دكين وقال لك جن نكارنجي تعديل دكين حتى أو كسيك وجارنا وكميناك الدكتورة كوري اختصاصي داخلية مجبورة الطبيب عام بشغله بيكون أفكسيها محظوظة جبرويك أم هولد الدين دائما أم ببرسياري باجر أمرورين و مسألة هني و كيشي هني أم شار السابقين وده رونشتنك جوار ونشتناو چه گوتن بر پرسین آلمان جبو چاره سر کرنا وان پرسکریکان چشوارا گوتن بله ده مجمير ساعات شهر حياة ساعات حفتة إيباري ده ميدان الجم مبون هيكي خدا ناسكرين كاري وي چيا و إيشي وي چيا پشتی وی نوکانه ما هر یکی چونه غرفه درونشتنه و هر یکی جمع پروبلیم که مهبا آن کیشه که مهبا موضوع که مهبا ما دیچو جمع کسی مختص ده الوی داره هنک جه مسئوله بپرسیار شهادات بون هنک جه کار بون هنک جه زمان بون هنک جه موچا بون موچه کود دن زاروکا کود دن جبر خانیا کری خانیا و مسئله ولی و يعني سوز دن بجن امي هول بدن كو ام قاربن چاره سره بكن و مسئله ولي باشا وبرينها كرمك ببوره برينها بري چند مهاجرك اجبار اقامات اجي كوملا چاندا كرديده جوا چه بو و شيف ياجي مديره
اوسلن بهورده هاتیا رومشنا گلک مشکله دوی جوات ده حل بوا وکمینات قیزه که کرد البرچه بوا عمل 23 سال بوا حتی وکا ایرو بیجنسی بوا پشت رونشتنت هفتی که ده چاره سر بوا مالباتا که کرده با کر رفض وهات بو عن بردانا و او جد د اسبوع ده هفتیا ده او چاره سر بو باش تشنه گیدم من خواست بزنم لوی دلیل دبستان پرورده زمان کردی هیا لدبستان دولت یعنی اسپاسیاتت کم جبر به پرساهای گرینگ اف سالا چوی ما وکا کوملا چنده کردی باجار ولفسور ما هودا حتی ما بریارک بلدی استاند و زمان کردی دا آستایی که حیا صفا چاره زمان کردی کو درس بین دایی بس جمع خواستن و کسی کوزارو که و هر به مدرسه ها كغد دانما انتراكن يعني بعربي بيجن طلبن بلا داغن بدن دبستاني دجبود اسبوعي ده كروجه كدروجه وكوا زماني دي فيري زماني كردي بن ام جي درا كنالا ورا ام هيلي ديكن افخل كلمه وانتراكا داغن طلبا زمان بكن مدرسه دجبر بريار بي هاتير صالابوري مالباتن كرد جبو في برياري جرمن كك ماجد يعني زاروكين خودشينن مخابن يعني نقولي و تشتا ام دخوازن هنا في تشتاني طلبي خدا دقرن بس رنگ نديجي هنا يعني جمال باطن هونجي بيقومان دا خواز دكن تنا قوت بريا روداوي ازي جمال باطن كرد هيفيا من اوا دا خوازا من اوا وبتشن و داخوازه و فرمه داگرن انتراگه داگرن زاروکین خو بشینن دبستان کردی یعنی شاندنا زاروکانش بود دبستان کردی هناك مالبات ترسن زرار ناگینه بشیندنین شخو زمانی سرکه آلمانی دبستانی لید برا فیری زمان کردیش دبستان ما مستهانه کاک ماجد ما مستهین و هنه مامۆستا ئەوە گوتی ئەمێ پەیدا بکەن ساڵا بۆری پرسگرێکە مەیان مەزن مامۆستە بوون لێ بۆ بهتەی زانیاری مە وەکو کۆمەلە شش مەهێ مەیە ئەم کۆرسا زمانی کوردی کۆرسا زمانی ئەڵمانی جەمخوا ئەم کۆمەلێ دەدن بەێ هون کارێکی باش دکن ماڵەتە ئاوا ماجد سپاس سلێمان بەرپرسە ڕێگاندنە کۆمەلەیە کوردی ژێ ڤۆلفسبورگ يلا سپاس مالا وجه آوا به تماشاوان این هجاک و تماشا کرد شمی جاره کدن امی ساعت 7 لفیداری هم بخاطری وان